namusengela abakonfwa konse kuntumuleta mirongo nkolanya obundi ne muntu wenu nga pe Michael Cheta kabushiku bwa lero ndefu ayatusambirishanyeko amashiwi ayalafuma mu Malumbo 139 verse 23 ukufika pa 24. Amalumbo 139 verse 23 ukufika pa 24. Na labelenga ukomfyo mulaka uwa chingeleshi eyo nisenjalule umulaka uwa chibemba na ngululimi luwa chibemba. Amalumbo o Psalms 139 verse 23 to 24, the Bible reads, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Verse 24. "And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Kanshukosho kwirula mulube muchiremba amashu yaletiro kutira ati mwelesa wandi fuayeni mukatika mutima wandi kabiri nje sheni n'amatontonganyo yandi kabiri mwelesa wandi fuayeni bonso ubibwinga sangwa muline na ngulubembu kabiri muntungulule elyo kabiri muntungulule kunshira ile twala kumwe wa muyaya na everlasting lifestyle. Kanshapa amashibi David alepe panomba achibikanga mwipepo ukufuma panshi ya mutima wakwe afika mukwiruko kutira ati tapali umuntu wakwata access ya maki ya kumweo wakwe ayakwingira mu mutima kanufyelesa fye eka nomba ya malembo yaletwa afa mu nshilanshi apapene potufumisha omutwe wa lero uletiro kwe bati let God search your heart lekeni lesa pirikiteno kufuwa ilikisho mutima wenu ifyabamo lesa ewa kwata fyensambu ya kuishiba destiny ya muntu opo yapela n'entendekero ya muntu kanshikire pilibwe kwe bati ni alpha ni omega eshiba u omega okufuma kuli alpha eshiba alpha okufuma kuli u omega bwakwe ichire pilibula tita penga bechinga chitika pesa mbali sonde echo lesa teti eshibe kuti lelo pabushiku bwa lero chinachitika kuti chaba chisuma kuti chaba chibi lesa leshibo kuti chachitika andina chonse chitikira kubusumo bwako alesa question yaisa bushefya bamukatika mutima wenu ni finshi bushemu ni nane wendume wenkashi walifika pakupokerera Yesu Kristo mukatika mutima wobyo kutukwate mubashu wa mushiro wa kulindo mwewobe uwa kulindo mutima wobe uwa kutungulula amatontonganyo yobe ngata mwaba chile pibulo kwe bati mukatika mutima wobe mwa isulo lubembu lwalekanalekana mwa isula wickedness mwa isula nalimo ulubembu ilo tetutukweme mukulupenda wila kamo mwa isula nalimo amatontonganyo ayafulungalishwa eyo tontonganya nalimo ngoli weka nalimo ngoli pa group influence ya isa kuliwe mutontonganyo matontonganyo alipa nombalesa alando kutila tuwisa kamana nangula matontonganyo yobe alipa nangula mwabo ulubembu katika mutima wobe ine ninji pera neleso kuti mpirikite mukatika mutima wobe ushe walaso sanga David suminisheleso kuti apirikite mukatika mutima wobe mukatika moyo wobe munina suminisha leso kuti engire mukatika moyo wobe nokupirikite okumone fyaba mu fyonse suminisha leso kuti engire mukatika mutima wobe ngaingira lesa mukatika mutima wobe taikalefye next nefi kwefya bamwe pili rubembo the first thing if yala chitalesa alambo kupyanga bonso kusaliwa bamukatika mutima wobe rubembo alambo kupyanga matontonganyo ya alamba alambo kupyanga pyonse fyowelenganye fya alamba alambo kutontonkanya lonso rupato rwa Islamu katika mutima wobe suminisha leso kuti engire mukatika moyo nokuomba suminisha lesa atungulu lya matontonganyo yobe suminisha lesa atungulu lya menso yobe suminisha lesa atungulu lye ukusosa n'olulimi lobe kabiri suminisha lesa kuti atungulule amakasa yobe ukuti yalelo la mukuchite bintu temukonaula umubiri woyo ulili tempele awe
Mushe walisuminisha lesa ukutungulula mukati kamwe obe nangu chiyula sumisha fyo mulwani ukulatunti fyefiko mukati kamutima obe kulatuntila olubembo mukati kamutima obe abantu abengi bali kakwa kufikwe fyaba mukati kamitima shabo fiko nshindela ndapo efilubembo bali kakwa kubuchende bali kakwa kubulalelale bali kakwa nalimo kumatonto nkanywa yabipa bali kakwa kubuloshi bali kakwa kuma addiction yale kanalekana tamwaka chite breakthrough mu life mumienu unless lesa apyanga mukati kamutima wenu lesa tekutate mwabombele muchipe chimo china mumutima umowinyo muri ulubembu na hena eli wale bombelamo ukukabira kwa lesa kwa kuti afike mukukonkonisha pakati kamutima wenu nokumwiswira ukuti afunemo olubembu abike mwe fyabo upe fyabo mupashi wa mushiro abike mwe fisabo fyabo mupashi ukutira mu byaba ololoka nokubombo mulimo wa leso wa ololoka ushemu ninefu walifika pakunakira Yesu Kristo ngatwabelenga muri Revelation chapter 3 verse 20 musosama shiwaletiro kutilati behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and opens the door I will come into him and eat with him amashiwayale sosamu kusokolora chapter 3 verse 20 kutilati mona ninjima nina pakati nangu pamwishi obe wa mutima obe ndekongonsha kabiri uli onse ngaumfu akwishulya ndi ukukuta kwandi kukongonsha kwandi kabiri afika pakwisulo chibi cha mutima wakwe ine ninjipela ndeingila kabiri nga naingila ndeikala mkuli ena nokulya pamonankwe Number question yawela ushelesa kuti aingira mukati kamutima wenu nokusuminisha kuti alile pamona imo mukati kamutima wenu kuchebo chakwalesa iyo muchiri mu lubembo awe lesa dambana no lubembo lesa wa mushiro God is holy, he is separate from where, separate from sin. Na ifwebe nefi alefu ayokuwa since we are claiming to say we have received the Holy Spirit tuakwate nsambusha kuitwa bana bakwalesa chile pilibula kwebati onse uleitwa mwana wa kwalesa fuya kwata DNA ya kwalesa. God is our Abba Father efile twewo mupashi ukutila lesa ni tata wesu na tuambula kwembela shimo bushetu walaikalira mulubembu tupelelesa umutima wesu tuwisule apirikiti afunyemo efiko fyesu elio ngafunyamo tafya ikalefe alaingisha mwefi abupe fimo ifi alambo kubomba mkatika mweo wesu muninane walikakwa kubuchende walikakwa kubulalelale nalimukunsoselo yalipa nalimukumatontonganyo yakoela yakwelenganya nalimukuma addictions yakwelenganya nalimuwalikakwa kubuloshi walikakwa musatanismu nalimwefya isulamu katika mweobe lekalesa engire mukatika mweobe nokupyanga fyonse fyaba mukatika mweobe ukuti abombe mukatika mweobe uli chipecha mutengo ichashitirwe nomulopo wafino wakwashikuru Yesu Kristo bamayona batata mwendume mwenkashi kabiri fyo fine na kubana banandi ninshite isuma yakwirira amatontonkanyo Yesu I know tamukumenye video by accident ine mukwishira kwani na chishiba kibufu ayo bwakwalesa bantu bali fimolese fyalefu alande kuli imwe na kuli ine kumutima wandi let God set your heart afunyemo busali bonzo bwaba mutima ndekelesa ine afwaye fyaba mukati kamutima wandi kanshi mwilaba tuline sambiyo iletilo kweba let God set your heart afunyemo luwe mukati kamutima wesu twachiraberenga ile moria kubalira pole twachimona mu Psalms 139 verse 23 to 24 ile moria number 2 twachinya muri Revelation chapter 3 verse 20 emo twachifumya atire moria kubalira twachifumya mu Malumbo chapter 139 verse 23 to 24 ero ya kulekeresha lyafuma mu kusokolola chapter 3 verse 20 epo twachira ishoku angalira papenye ukumona lese fyale chita communicate kuli bayifwe ukuti mitima Yesu iwame tube abayipekanya pakupokererero Yesu alewela pakutira twikalengo kuba bansoni twikesasangwa kumusumba kunse lero tukasangwe mucheni cha kwalesa na chibanine muntu wenu Michael Chisheta epapelelo kusambirishanya kwa lero ndemilaliko kutila nenshikushika konka pwefyo fine tudesangwa na bayimwe lesa mipale bonse amen.